Kuble pi bara ni priang subhai pi shakani ka program changi ka bangi ai karteng ka merging mut ni dan hang ni menta ba kiting shop ki puran jong ka film khol bawa ki blawan ra bat ai ya ka jing im yakini ki characters jong ka ni ka film Which would be play one shakani ka program bani ai jing mut lang yangi ba ki audiences kumno ki experiences jong pi ka long ha ka ni ka film de menta ngakwa ban kali ya iwe na pi kumno pi pen create na benta kani ka roles jong pi so ba Frankie ka we ka ba ngala jiyo small ha ka dei ba ka jing room jong pi sha ka film industry it's ka long ka very interesting story de la bani thu english phangata kumno pi poi sha ka industry Jisa ang modere bangan poi hado kanero de tang hakwai sini ba idan ni ba ta keteng ba pira mawa iwan be yang ana dia ngadang nya asti modle dan kam dah dia yang ai ba apa ai ba hap ana hap tiarna da sti nama ada yang iba pen shooting film dah hadian tu na film tam nang fi yang tas persang dah hadian atongan perhat dah hadian tu pohiyang hiyang sapat kan sim number phone tang to pohiyang perhat begitu kampat ta ba kenang pakin kieu maki Tahun bok kebun. tambah kin Dan bok ni tambah kin kieu Februari. idan kami yang ada kat mangalai benerap tengah kumta gai dah hadian tu telefon tapi angan persang dah hadian tu gai natungai kenduk si ba kini jading do ma kenduk itu yang ngai kumta ta i pi tu film tam bang mampat ni ada perlu pergi yung tam ta yang saya dan lang tak kat badan tak ada wing sampai kan Pun lagi tu kan mau kita masuk. Mo di pai ba support ba iba don tingkat itu. Ada ting sisa masuk lek siapa man sih kan. Dia ting kan support setama. Jadi kan itu saya ikut kado. Itaro kile audition hang te po. Tiga lady hadir pak mo. Te napat bakal lek tu bahaya ko don music video. Dengan penbuat lagi yang kita. Tips. Push kay na din. Tips mas ngunang na yang ki pangai. To persama, pe kong persam ilong salong. Ile mas lagi lah sa select nahi. Ile kung kita film atau ada jong Bobby Kine. Oh, kena mulai. Mau. Dari Bobby Kine tu la simbendai ta film. Hadin katu la yo jong ba Kiki Karuki. Hadin jong ba Kiki Karuki la yo jong ba John Lundon. John Lundon Mosulra. Itu li dan kabret dengan elektrop itu. Dah kata puar yang kedua ibu artis mah perlu rilis itu film. Te dampak lagi ba kemdek. Kerjaan kemdek kembali bandri. Oh, karena yo padang tu dengan pas tu ya kata acting tu nomor bakal yo yang keren tu ya. Pai sini pai sana pai itu. Next nang tu ngayo jogi ba pirai gitu ka slipar ubulan. Bulan ni dalam. Ya dalam. tu kamu ke connection satu baca ni halang kala ngam jeliu bare Suruh tambang ni kendu teh kaju. Ya kaju. Ka shooting jo nga kali we ni sia we. Ngawi ni te mo. hai kaju Kimpa teh haji. Haji sejam. Nang tahang tu kiyat ngala sedang mo ban sutu ketika acting jadi kemlu. Te kabanga kham sutu ba ka de kan ka khor. Nga kham yo kham bon kiyat di rule ni jogi sar keni lingdo. Te hang ni pat ngala sutu kan pleng ka acting di man long tu. Tambah kadang long nengkong long face lots of problem. Tentang ngala concentrate ya ka
body language juga ngaduna no segi dialog la concentrate segi dialog segi niki expression juga kemudian kemat laklet no kita problemnya do kadang ni kan dong ya kau yang dia bertiin kamera kau long membuat di face long ku teng la hai tu por ba phi kum bakala kum phai no kamera ru teng la concentrate pala ke script la dia kata ko pentah bang ban keren la kelat no tu dapat kala chin no kata ko main no la kelat no page script la da phi concentrate ya ka script ya attitude ki ru klet no long plumar ma ta ko long dang no ko na dia kau naman ngila fokus pala dengan dialog. Kelat no yang expression. Tak. nang tu skis nang wan te nalik le hayeng tu la persiang benar kan ni kebentak ngasim ke bentak ke bakal kuat dia te nalik sing lek surok ay le ban tu sedem tu no praktis tu ka face expression ni bagi attitude ni keren long la ya tu gajing em ka bade the character jong thi ta ki tan hi ta diga mga sim experience nga so kong lala pada ngasngo phi karukum manjo phi shakanika kanika industry am long banding coffee day spots person so you're well known kata de kumno phi sngo pada haba phi one long phi la long ba phi divert ya naka sports chaka sports chaka kan Kawai first te kamut ban nado ni kong hinga IMB era sports hin namar bang la yo medalist ro yo era silver medal ka national game te ngade jonki archery te hadin ngaru bela kai archery macam apa in the state te hadin dala dam nang tu ngade state basketball ro tan balong ka IM jonga hite de archery nado dang sedang mo te ngadon be hasai hi 40 te la sedang le kai nado dang ham kena hi dia pol bangadap kan riu na kan news nam non ra silver medal ya ka Meghalaya national game dala adap nang tun dala ya pat kam poi ke national dengai kendu isa arif mukem dengai join bagi ha ka industry so ki kan model dengai don bagi kum tu kum ba south nam hi ngasip ya exam and then kitu kat work kum tu model kitu ki so kamu ke platform Jofi kalau ada public platform kan nado dang kena hadin dala adam nang tu pat di kisah khot yang akan film first kadi du darshan Raymond anda shisha kadang-kadang kam kena ini kadang cast dan kum tu 11 12 nang shong te ngala apa yang tu ka film pat adam tu tingia jenjar ama yem email ba ndak lain ha family ka gab no kan ka long suddenly ka long silent no te ngam yo te ban grow up ha ka even the sports ne ka film industries ne kala asyukut no nama ba ka la long focus be ha yem te te hadin dala adam nang tu pada kala ya kum tu te ngasa yo yang kan man join the films the so far ka experience of from lalo kum hiatus ma ba fisham hiatus ya ka tu ka por ba fi kum ta fi focus na shaway the kum nu ka experience men ta ba men shwa ba ka long pa pair kum nu men shwa te ka long ba kan ong kum no ba men shwa te nga I got a mother 6 nga long nga yo na email ba pang men kirum la ki hen men ki no I mean in the film industry long ya kata ke nga fi long na du bangan hapsdan kai na du for people but mentang haba tayo fi long maka men shwa long am yo concentrate because hayang baik te kala long baik hayang baik kat banga kat banga ya chilenti kalong baik banga hap focus baik baik ani paran men banga kan bu school hinga long everything kan hadin jong kata pat banga wan hakan ka film industry pat long anong kum stunat kan namar ba nya kan do new friends for expression te long kum ki film su ni dan story mo kum ka story jong fi kala banya hap na anga story jong fi la banya hap na nge tingi dan hakita ki experience ten re dang pakat pat banga don hakan ka film mentas tanda bai kendo ya iba keni dingdo jangan dok mah ngamana baklang ong dingdo iba keni lingdo te setenan ba ka expression jikini te kasadan sa film lingki rungan sepeni yang tu runga min actress hi ikempat release yang tu film ka dang dan stang kan dia hi te setenan ben kendo ikini ki team jikini ki setenan palat sa ka expression ka pair ba
Dia suka weru ilong free bah long stonat banyak keren kai ru mentang kai no. Tentang ini pergi bayu telabun kan bakren kair. Mari bakren sisa. Awes kapur tengah bayu keren. ikong bana pripila ka ta kamu ke experiences jong fi ka bala ya de kisnam ka film industry te ngamai orang ka long kumno ka character development long kumno fi penwani kito nakaway ka role siya kaway ka role kumno ka mindset jong fi ka long hakata ka puat kumno ba fin prepare ngate hakani ka film industry hi long meningkong te long ngam poi perkhat bangan ngam poi hadu ka uni uput ba menta ngin long kum ni kan menta te namar ba aki tugisnam ki arhajar prak arhajar kendai dan iti bahasa macam idang samla tak poti yang bani audition yang film jong ba perdim atau pot ki ai ka kerteng production ka red chili kita te ngonga ni ngan lek mno ngaro dang kun temo titi me ki khele eli bot ya ka ba pleo non perlok ngan lek ndalek te ki le audition hang ni po youth hostel tu tenale yang tu te ki aduna ki ni bakam lang ba te kita ki we shong lang ki long yang ki kong le mo ya dan kam tri we oni mp ngak khamban ngam dan idea tu ngade ngam dan kata kajimut ba ngan lek ngasuban bot mo ti tai ba ya we renga ki ele la kale mo dan be sure te din wan kiawan ke chukang switi ke mi sabar ang dan dang edan hibi ti ok ke nyangar le film le lang mo ba duna beriau te tengah le lang ala persian tengah le ngaru sepo te dah den te la dam tu yang ta apan sa te tinggi la mi no te dah den nang tang ampai perkhat por pai ka phone ita iba kwa ba pli ban le ikam sya selek ngasya selek ala kan tepi ngala sa ko ang ini ngan le aku mlo kan talo to so kagel ru kada Nara walang first time temala biru tipon orang kam kena dah next day tal orang bela iPhone kayak orang hawan mi mau habi kena terus mana itu fingers kuyu ba kuyu ni yang keren kuno orang keren ulong latar kong sa kan kisin betul walang mi kalau cinta dia telah dia nang tu telah ya batai kita skip iki tak ngila ya aslang ka shoot kan kita tenang ta kan ngayom sim kita ki bedi lang pada kila ya yo perlok tilong nyali bed mo next edition ta kan kam susna la nang late tening kong late po dengan nang yo ki shots ki barit tu kan belum ban aki ki pat ki mir ki pat ya ko nang malum malakam tu kan tenang tu kan suki kan sa te kan du si ba phira mawa te ai ka tu ka film ka ba ngastu ka khampau nga ka ka tu ka film jong paila kan tenang tu ya kan si baki ni te jang ba umdor te ki babun hi pada ki syem bangan kum ni la kamlang ba wo tengah ya bi pat jang ki kemi kan Haji Syah tu film nang apet tama pat itu hi dia mangi pat itu te mentab la bon ha ki film kemi bet ki bangi la de shoot ki ban serli sudan te ki bangi nang shoot nang ni kmat ki banang ablai Te ko weru am ba long da phi khat pat kumnu vision vai ma dan ki vai am la khat kum tu ki ong vai ko ameng actress vai dam tre ka tu dam dan ka tu kim tre rai kum ki artist am la da namal kum ki artist ha team ni di bandan team bete tang in main actress with main actor te kam la am la ka film ni di bandan be am mo ki ban kan ki ban real life tu bro temen hap samla ni ha so tenat pa be shim ban be long kata long isngo thu bete long sisin hi badan ha film industry lada long kumnu ru da iPad di ban shim bai nama khidan ka tu ka chingthang ban ak film te at least long na tar yo tang i ben tai bar ru la dei ban comment te yang ta kan tu por yang pekam banangin ai fi tang ita mo ida karakter no yang biang bai tang bayo ban shim bentar te ka wei lu masuk komen namar bangai ni dor hakit ki po har bangadang ban ya shoot dengan pek bat mentak film sikil anang kiu lanang kiu te ki kon samla ru mo ki babon ki dan la ki jong bisa te ko mangi rumah ki kemi ki pang peni laki jong sama ke dai kata nami film taling laki lapun kila ke obah kilong sinar kila kilong sinar kila long kum ki por kam kam man
ngai mati Skrip tu kisah thok apa? Kita kipor le Dia bang nak anak suap kong le ben am dari- Raymond Andisha di film Dudarshan ni tu teh tu small town. Dah long bet. Dang long bet totally. Zero bet dia mam tak ni item dan bagi kai dan ong le kum ta. Kabriang ke berjenjar bah. Nah, kan mau ba shoot ya ke unatan entah baik ba Pradip lo yang ngapet mah pemana wan pej kamera mo ngapat akan nervous Hai, kumpanya. lai long biak ni ready nak mau ban shoot ngapat syang pej kamera pej kamera Fi dan experiences haka theater deh. Ningkong dia ngamut ban kelia fi kalong ke jingya pair karukum haka theater but on camera. Haka drama deh. Hai. Lada ni bakla em. Hai. Nila bakla vlog deh. Reka film nila ban shoot. Hai. Reshoot sikaju. Reshoot. Hai. Te balai ngalai poi ni ka drama ru. Nadu mencuaran kelung. Nadu mencuaran kelung deh. Perfect TV deh. Donen TV beret. Belum. TV handai. Lagan mai itu. Hai. Ngasih kuah ban rumah TV. Ngau megan rumah TV ngau kuah ban long untuk teh ngau kuah ban long teh ngau kuah ban long aktor teh. Kami nanti bahuna biar he. Megan rumah ngau kuah ban long teh kuah ban long aktor teh me. Megan cik biar itu di ban long dalong tak. Ngau kuah rum teh me. Kuah long teh. Nang tak ada me. Kat bangali shooting, kat bangali audition deh ngam juyo. Nomor balik bangali kot. Yang lingkot ulang. Dia punta kan. Dia cer kat bangal aqua pelan. Dia glamin yang ki mencuadan di lagi. Hai. Dan lagi ngasat ka ngayu ka ngapini ka parlo ka. Vietnam li pek ni. Ngam habisar ki ka. Mete metrim li mo. Tama tambah kipri dengan li audition mi ki ombe bam lingkot pelan. Mi ha ko role ki ban aktor. Ong tate ani ngla sosi ban dia hadian kawan yang ke reels. Hai. Kawan sa reels untuk kan la persamaan ya ake sekhod ba ma sekhod Jerry untuk ak sa reel. To kan la nang one on one thing don ko pada porba lockdown pada nyesna kai film te short film to itai samla jonga ka film itai samla jonga pa strict ba de ngapa nang li kendo be i hadian ban khana be ba sa marcha kita presyo be lawan pa mo lale ngapa nang yang men to nga abe i ani kate lawan talawan be i amo Oi pahlawan sama nasa maang kasi ni kendo be hadian ban khana be dia hadian kum tu pada dang agi kita kawan satu Hindi malum betul deh por lockdown ni dia gelak kai kata dia hadian kum tu pada dan bai tengah kendo dei pakai ni ding do dia ngak agi ka ikho dia ngaban agi ka rengai ani ngah belum gunda ba nggak syuting si baik kalau kita kan dia untuk di layu iya ngai teraka karakter jonga kaya hap katu te sekedi beri khot beri ngasa ka khor kan ka khoru kumtai to kum gadori kumtai kalau dia minta glabun bagi films berplaya ak deh dia the backbone of a movie or a film dia ke script dia kat kum ke experiences jong fi ke long kumno ke jipin biang yaki scripts ne kumno pi pen create na menta ki roles through scripts ne Yang mana kidan kini bawa khad up film am dan ki ba script lupa ba kidan ki bam ai jenjar ha ma ki ba ai ni la aban pen kre te long ki bam ai pan te ka jenjar kini ban syukran kum tu ma ka tin khasi ka e ha ka bangi syukran ka ya ka bangi syukran ka bakat hak kamera pat bangin face tada kem ai ka script am ka e ha Absolut saya ka script kan mo lang yo saya ka script Kawai lu. study itu gitu terlah semua kai ke benta bang ne tu kadai kata kajing syama long kami bala ya tai ni labon tu film tingi syam ki script ru lala ki jong nong tho lala ka jong ka jing kwa ka jong director ma te ki dan ki script ki baki ki tho ngi tik teng ni kloma ngim la ban ban itu kesing teng ya ban
at hiru ang tu te katar umlay bangi hap kalipit kani ni haban batay pit kani kalong ta ngam sulong ban ngam su kamwan kata kasentan de kabangan sim itu karakter teng haban pen bet itu kan ya te kidan bene kini ki bang batho script mo sen bapile ikan ko kam filamut batmu ka kam telong le janai te katu script ru sima atho amlong basu tong mala atho ala byang su ai bet te long pi haban perkhat haban ngam sani bai tu script di itu karakter ngayo ikatu ka benta ka bangan sim itu karakter jo ngan haban perkhat ikatu ka ngala ka man penulong ya katu karakter ka diman ka jong pi kan kadi kata ka we ka main thing hi kadi ka script hi ka singa pin su khat bet ale pi mi na bar ya kum nang nya don ayu hang tu mule ayu nya ni sanu dara ka don ka script la batai pi fin mi fin sa tu pin update kum tal ngir mi sa tu kan kata ka action ka jengin mungkin pendiang ya kan. So kalau ka script kalau ka bakongsan bah in preparation for an artist. Nadang iyo lupa ka script, in pulish ka script, and then kumnong in one ka expression day. Nadang in kan badla ka dialogue day ka script. Kamun ginom lara ban le ka expression. Dan ka benta ka bangi haban yam. Haban susi den champin hab yam. Den yam kumno na ka benta bangang haban yam. Sing haban tip kan. Bayam beriam na bakamen ko dan kiyam liste. Ba ya show ne. Ngapang ne ngasitong ne. Krong haban sutu kan. Na ka benta ka bangang haban yam dila. Natip lupa ya ka benta ka utu khon janga la ne ka khon janga ka dan ka kalong in accident la ne yap mo tengmot nga yo kan ka tuka emotional ba ngan yam ka teng kum tu kila phawan kila len kila ai phap puli hang tu ni ngin ready ne long at the same time it's not easy ta te menta ban haba nasim benta ku makan ni ka film ronde bayo rupa te katuka jing ya ka script la yo pa kumno ba pinsi benta ku ueru basung tu pa Character sketch. ta kan mga so ep mane ngan aya nya sungu pen le ala tip mangandai ue tu teng la dep tip tu long khamsuk kertat hi la de mangandai ha kata ka role ku muta karakter tuna long ta long askunang kan ban practice ban pen le dom le ne ban le i ne kunta kita tengah so kata ko kadai ke badan kam hi ban tip lupa ya kai banta mangan hapsim kan khamsuk te Khamsuk. long bangi pet mentar ki film kasih jengi kila nang kiu tengi ru kwa kan bangin kiu le kam ha su gitu kam long perfect haka jing sisa ling padon long padyo jing hikai mo balik ni le la long no ni start mo ni dak perkhat dan training te lain ke script tak bayo lupa kumni kum makan ni ka khor tak long langsung tu wat ngi ki bam pat nang rulong atip te o ngan sim katu ka benta jong katu tak mod ke hang tu ngadon kam mangan long ubak munta ha ka jing sngo jong ha hangi kalau kum ta ni ku ba e long yen ni ya pet ma ki we ki film ki we ki rindai ki biang kum no ban ai training ya kite na dong sedong hi itu zat tengi hang ne tengi sulong para mangi ban tengi supuli su ai bet ka script ni su go through bet ka tu ila su thu kan kum no bangin prepare na banta ka tu ka karakter ka bang director kwa yang ka tu ka karakter jo ka ni haban le kat bala ni penhun ya ka ikeng angnut ko jong u director ka tu ka script kan ka ni haban Kamat ka character sketch ka dik ek bakongsan apart from the script. naman mentala kan tip ya ka story jong ka tu ko mo ya ban go through ya ka tu kan tidak salah kan ban pen tikam ya second ka outfit tu kadan kam he namar teng ha ka character jini teng bun ba dai de ka scene bangin sem kum tu mo kum kasi it kem sem shu long ni dan kam te ban pen e at least mo traditional tu mo culture at least ni dan kam ka tu di kidan kini ki film mo teng kata ka jengkwa jong tu ka script ka tu ka puran kadi ka baduk bajenja ka yeng bat ka tu ka ayu ka jenglong jong ka jengman jeng ka te kadi ban long bet natural mo dai tu kayeng ka balong bam dan ite budget barathai ulok le si ba bala bro dai ka tu ka actress be
la makeup La makeup. la sao la sa ni la lengsiar ni katu kalong ka isi te de bang ba katu ka karakter jon ka kari bandi baduk kamu kan Di ban itu ya hakariam maki beri rusi kalong natural kan hakariam mentangan ong banga susi ngan priaman le style ngan susi diulak siapa kami kudu lawan ngan yam bat ka makeup ba style Kalong unrealistic. Laman kalong ni kasi kata mo ka kum ka karakter kum tate ka outfit ka di ban long te ya so kan long na chicken berarti kan num dan efek kina siliang na siliang kan long normal te kan kita nak di ba pedro long kinte Kalong relatable. yung pek nong kumno le Atong duk tambah karyam Karyam Kaya Gadai. hidan hi film balong ba ngar ngadon lang kan longan ngan penong ru kumno mo Teng perketuan kalong long no ni kan haba kalong hak takadur MP ba simbentang tu long snu daerah ndak mat audience dan ong ru ngam sung nuot te nama along noi na dia dang long apo jeng kita mo te ketong ong tip yo tu director usna tu kra ta ibiang ta tamalong jeng pet iway pada te hidan hi ba wat mo ikadaw ikatenrai bat kamti teng siya baklaro lawan kasin kum tu dan second laju bunyi usnyo teng kile tu haka fasin dan second kila no dan laju i hate pun kasin kum no tum dang banyak kelong tum la kasin yo haka ju te kasin katuru Trika way rupa bangiya ni trikam nya kanya kani ka film production kade bangilong niya tlilang niya sutu tingan rai ka jing sutu jing wala ka to team kan mateng teng nga ba ini tong ya biang tingi iya itu I ka komle ni kam ilang ti thut na ting yang ngam treasure ban simentang film tidak kita ba buat yang dangi ong bangi ni wit I long pensutu tele kini banyak tli banyak sim kan itai pani ka jing tuna jonga to ka biang ngai itai itu ini longinnya lumlang ini tai lang kan kidon kiba da ni batai kum tu dan kiba accept dan pat yo kiba dan bang ni langsung start langsung profesional palat Kadai ta. along profesional palat dari long bikin The kum ka character jong PM ka role ka pi beliau mentah kani ka ayu ka film ke ka ba fi relate bahaya la dia ka ba fi pisngo bet ba kani ka character kani ka beliau ka banga ak kumaka ka dan ka jo ka jinglong bat nga long ladangi ak film smo kum ba ni dei kalong kum tahi Ndai habai ngayo mo ban ak na bangat na yeng na hakani ka film te long kum ta ngala mi no na yeng e kum tu la dan ki tu ngala ikan du na ini na ana tingla e syong dukan lang no kum tu ten ndai hapo banga pe itu benta bangan akpan ngalong kum ka tu ka brio banga de sisyahi pan Tandai. Naman ni hapan penlong hi. Masih sim mila sim ya tu ka karakter ni sutrai te ya tu ka kam ka bangi sim kumala ben set u director hangi bangin ya kum kasu kum ngi sutrai ka tu gila ban long bet bangin kum ba ong i lana mo ba ngi so we kum bangi dei sha te ka tu kum ma ba kan ka benta ka de ka bangi song kan ya dikiat ima so banga dei sha tu te ka jing ya kran ka jing ya huri hura mo sabay makalong kung makajaw ito imso di ba maka isuat dan isulong kampani sabay makalong sisya yang mana perkat no tu longkum ya kebentak mengasim lu ngapa yang tu nang hakar real jong hang long betang nong rap nong ing tu ring tu pat ngalong we invincible businessman Teng lalong lalong way kin break nong rap okay handai kalau long nah takadur kayaknya happen long ha tu kum tahu businessman kat bahasa real life pat kam dei pinjam tu pat ngahap ban penlong mangahap mamudur ya dia kum tai kan ngadi utai kan kasawan bagi hapo ka hatu ka film deh hapo ketu ka jinglong jong ki character deh
but kajing long jong pi ha perthei kadon ni am kajing ya nong kumno ka similarity te in which aspect kata ka similarity kadon apa ka itai character bi di character jong pi ka compare nomor ba apa real ba film ni de belong nomna ka attitude kum ketuka ba ak kemang ang hapo jong businessman ngalong tough isbuk kum nong tere dan ngahape kum no ngaya yang kemut ngadi belong bro bataf kai kenapa daja ya businessman ngahap protect ngahap kum da ngahap long taf ngahap pek ni buan kum ta kai ka favorite line lani ka jingkran ha ka to ka film ka jong pi ka bistanat ha ba pi perkhat bet wada pi pai hayam makana film don't show on screen ru ba pi perkhat bet which line or scene Ngate mas tenat hang ko ko bangan yo isyo in ka debet ani la yo ai ada. Kala lo pun real be kum bang la ani la da thobat kemut bat kemat be to tengah tenat ha. Ngate ka kapat ang tu kadai ba ngatim ya pulit namar bakiwan kendra be hing jong am te sabang along ki babun krim ngayo be ki ba bla 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 ba ki ba duki ba yu ki ai bi yang ada katuri tengah tim yu tu pulit tu along be ko mangaya tim si syate tengah tim sulami kentien yu dalam untuk si nga pi te ki kentien yu bambi yang tu pe yang ni la de la penmi ba namar ba ki show asir tu kena ukon ba ri temo te rong la yu da lupas ba kini pulit te katai ken te la yu ayo la men patim tak ngatel lah ben atim la blas bi ki Jopi mencoba dengan dia nong tray jong bosman te din kutu pada ngi kwa mo bahkan kiu kham kloy ngi ru spa lang te nong tu pada ngi luti no dasan te tang ta ya sha sho no tambah kadang bun pada bangsa nang boni kadang bun tulut rumah banyak tulut ru senat shu la mi mo Makin wanted po. Jopi ba Yang ngapan nga kamsngo kan mau ha kam ni mo. Hakating sisa ka real life ngam judi secret. Ha ka por bangi shooting pat kum tu ladan bun bangi di secret. Teng hadu won la dep kum tu rum la smo dap tu la apan kan ru so jo te kebentak ba apa ni bet bangi di secret ka tu long poi hasyeng lu semua secret te lengok kono ki di secret selong si kini ki kon la di secret on dai ngam ju di secret tengah kermawi tu ba long isa di kermah ngam ngam ju di ring peni bet bangadi ngalek badi secret ki bon ki bentar ki ba long ta ka film te hapeni ba ngadi secret ta ba apa hajing pemankas ni pat Jumat kan pat Jumat ni Jopi ba tuai juga ngas tenat ba ada film ngayo pen at sedam ya be ko bos nomor ba apa thing ya te simple kapiar ni tu dawa sukhan tai ta Temen tangin apois kapakut jang kani kajingia shangkai ba kajingia kranjangi but ikini kiten shaki puran tenga ai kuble phi ibai bala pelat por benwan ban kran ban ai ki experiences jang phi ba ki khana ki ba phi sham ha kani ka fran ngakermen ba ki pat ba kinwan ba kin ajing kershan ba ki man pet ya kani ka film andala release kat kom ba kajing pen biang ya kani ka film and release ha u banai mi but Hata cinema kalong ha galleria